singay. Elan temela mayang alais. January 26, 2016. 2018. 2018. Mawera gibo mamula ara TMC tiyan mayang alais. Yakom rin ng asal luluay sila kumil wasyag yosi kira mo esel buig. May bangke lulur tiyan TMC. Ila program mamara sa mayang alais. Ngako mo tong ilkakal. Ngako umrat ko retirement olgri. Mak kumran wasing kirel tial lureol tiak lo lureol mora. Ada belau dola aisra blu me o mergeringi. Sok sil tingengem luasya aisa mara. Di wera de borisen so lo aisra kumi rogul wasengal besel. Elmo mayang al ice broadcaster. All grill irud el sang. Ba matangir kumiul matangling ka dimle karel buig. Emlebel oil lom tera. Aradar belara tokora gati matokora sols. Makora di dimla kutengeng mlame klol buig mlame ngaraskuro. Ila ongeru ra karngira daingak. PPC. PCC. Ma direct member ra board ra. Tara part ra school member ra board of trustees ra PCC. Malt merang mamul welcome ringi yolingi tera adar belau roguy. Togriol lo bangel mo kulonya besel si. Mayang alay sin mo li lagi mo otia den warngi. Leng tialuro lagi mo ringi eventually take over and I will slowly fade away. Di malumilan mo kung mo sa mamam metial terung. Makmom alitian mayang alay sa mumil kap singel mergi roguy kom lamam mo yakal demek. Masel kotel mayang alay sa ngarngi el alsandea. Arada bela iliwira news eri ng siya. Olbira kululaw lultudia tingengel waseng ngarngi am kitilgan nude emrabla bulis. Emora abli adrongolira bulis ermid. Momlok law tokoy momlok yak law hiring adrongolira. Arada olbira kululaw marbulis. Emilikati tra sel hearing matial ngara simbol wasem dimlaga makngitel galriri ndi ado ngel wase kdo marara adro olvi kdo marara arbulis ndi selulbong statement na to dra simbol was ndi akam kitel gal mlarmi direct kiltara meng alaisa olbira kulula especially House of Delegate amlangu sel la dolger ngil waseng kada mogongir o malam marijuana na tokora guru. Tiang ablen introducer ngia Vice Speaker Luciong Iraiwet, ma-delegate Yutaga Gibbons Jr., delegate Sebastian R. Marino, ma-delegate Masasinge Arurang, delegate Lencer Basilius, delegate Jonathan Sio Isal, ma-delegate Lee T. Otto. Tiga delegate to omral wasisel sukumong kukura mo o bukas pesi barungo bukas sesil garungo be barungo mengkirim lama marijuana. Segida ako rapul kul tial uldasul molla alul tubdir sera elol mil kapsingila ang trim ang email kapsingil ang elol mil tian mo prekata. Ya ay sa mero TMC o ay silwasing tumlangu adro olbira kalulaw. Bostatra public hearing, matara close public hearing am laringi na kabelmentro orior ay dinis. Itemlo mo otil wasi omsin del gobernador ablur bela. Ako ngel wasi debong. Al suko mo kokora mo sisil garungo me mola maud. Sige da kokora ngara udas tiam badil kudas. Itiang ngara kamitira a House of Delegate. El kamitira a floor leader. Delegate ngarar Gibson Ganay. Magigura dito bitial ay silang ay sila olbira kalulaw ay gelerul ay sila natur. Kung edera ay sila mayang ay sila kim lotsibela TNC nung olgri la ang aringa dar tumokay matewang ang other belaw el mlat tiam no mereka 184 adam mlat. Yadol tira kersen yusu sem lombre kel sandeng wasi expense na kamaldilela 184 other belaw $7.2 million. Mang ngarngia adar tumaturi matal sal o ko ito matederdi. Disel ko il gumral waseng club gul ay silgiri other belaw rongsi
abul gula kasi tirgal adal mlo kita lang sertir tum lo kate batil ri tum makarang saya aku tengah babul ula ko dal ngla omla mariwana ulun dia ko tungi di segida kasi mual kita lang sergit respiratory disease saya aku tel ngarbabul ula ko dal di adal bela ngoko matir ula adal bela mla tersegit esel ko tel ngario a old age jadi terul old age am ladra tarra yar kita har tertir o de matelol mar kasi no matru matewid matirgel digil burul ma del yakdo ngil wasit mil grama da tru matelol yobal min medio esel mal mga sireng to yar mo otro adro belaw adi terul tiram seri potro hospital yar mil ella mo doktor mil el adro belaw erul dar to malu mata bulgula siar mlad ang song sirar el la Dori 7. Dori 7 ada madel era mlobtok la Dori 7. Mlada ara de mil population rigida minus again la mlade. En Dori 7 mong wal Dori 7 ara di isuoble do misringia wase. Tigati de adro bela ulo mil le bela diverse. Arian adra Philippines, arian adra Bangladesh, arian adra Americana, adra Siawal. Di tirgil gukar al bela el arra tiam nombre kerra abul gula wasin tel Dori 7 up la population bela ra tarra ke di Dori 7 ada lo ad ila angara Dori 8 tamiran bukira abar kerdir kosisi mai ge aku korak del to il suagal di mamadale mais igau pesca olgiun guk muesa igel guk kamiti ke la tatsande guk mawais do Di Madam Malungil Kapsinge, former senator, marugul aterbela lumis at mayang al-ais. Tara mayang al-ais sira edel Kapsingil el-albuil. Yarugul kabernor sira belur bela amlot magi mlungil tia kabernor rabelilyo at ngakal temismul. Ilmo chairman ra kabernors association. Nga nga mo umteera ngil mlamo mrekal kabernor mlik chairman ra kabernors association at tangak lal yosip taka agachi kita mendingan tumulong mereka temir letial el adrak kuk ngil governor ra belura ngiwala elender ngiram katiam lo vice chairman ya governor ra ngram lunguya governor ra mangsawam lo secretary ya chair CER governor ra pangam lo treasurer ngaring artedel esel governor lo sois bra governors association Gobernur ra Oriol tangakal Franco Gibon sama Gobernur ra ngararga tangakal Benjamin Iskawa manggil Gobernur ra ang SR State tangakal Florencio Adelbay. Ya kuk speaker samlot magi ngilti speaker ra malgoyok legislature speaker Silverius Talle el MOBS el chairman ra speakers association. Tara mayang al-IC ngaringa Klimal Elementary School Rabulur Belaw, Korora Elementary School ma Shorts V. Harris Elementary School ma Maristela School, Irai Elementary School ma School Milgoyok Elementary School ay kamo ngaringi ay marakal ederrak 2017 and mulmutra 2020 ang maralaw mo accredited school accredited rawas ka Yasele Western Accreditation of School and Colleges ay kita mtingin wasya PCC ma pala high school ay kaya bebira school el altame accredited. Sebel gula wasya sumukong yung school ram lagayo kaya sa mura school akwam ya tingar karam lagayo ka accepted ra tingar karam. Tingar karakwam malungil mandira kal sabira tirgel guk ngal karbelang ra school sel bura school ay kel bela ay kel credit setira at transfer ya bul mo tara mayang al-ICA mlaring ya 270 ngirul dartam o kuidal sochu ma 45 o kuwam email dukol ablolongoy ta adra immigration tirkam lomongoy taigal ay kay confiscated al klalo tirgel ngaray tel belal mea ul sisbel Kaya harawat taksel yang malmim tang may. Itam lo mongoy te leng
sel storet sel tira storai kal klalwal lo lara adal mea ya kal salungil mal na mo masir to spe avasyon tamlo moy tay ka dire kal dimokra 45 el sotyo البلان غار أذلو سيس برايكل 1.5 الليرل لولو ملبلي لارال ما كل فيتشو وارر تنيل المم تمكي ترى سوتشو ما يقال روم البلو لونغو يتدير قالوا ديموكرايكل هذا الأولم دسوا هم قبل ذي ما لو سيس برابلي لارال ما يصير تمكي كير على المدو سيسيو قالوا رجع ما يكي ذا قل ذرا ميان الأيسي بس كم كوكم ما يصير ما أدري قال ترى قنداش مال لوني الأيس المنير أدري بلا ملارني سل كالا سل لمود اللودو درا بيكريك ملارني را تيالك رمغساو بيلدينغ را سينغاتوبا تم لوكل دي بلي أودلي يادار تم أقول لما يوال تلا اللودو ل تيابل الهوسترنيا هاوس أوف ديليجيت مارو بقول بيدا سل دو رينغ سل دو مثل سل أيس التلوب درا سيجد البلسوي لما أمود اللودو يتروي ما تلول من ديليجيت تامل ملكتي تروي ملول من تلايل أتال ديليجيت أتال تلايل سيل دبورا أروح بلاو التلا ديريغ الملكو هوست يتال من برا هاوس أوف تشيف أتال تلايل من ديملي يروح بلاو مار أدر هاوس أوف ديليجيت يودلي أقدم إيرول تلايل يا بي أبلول آدم ما بلاو ملوتماك السيجد الرمانساو بيلدينغ أوتبدي أودلي 164,000 أوري ورسيجد اللومود اللودود تمدو تبدي رمانساو أورد المورا قارول أماورويس تلتيرك لايسا كما قارول أماورويس أتار أوريور بيكريك دين واسينغا قاول مك تيزور برتيال الأورد أتماغ المقرو نغرا بلوراو مرينا يجيل غير تقول الرول أتماغ المكسيور يجي protected environment siawal sidra amle uling ngombral was in deserve vertial hours direct tara angil ay sa ngaringisel dolgeringil was in ethical hour amor agel blue lungila ethics ni na to tourism dia kadil tergakla o kyaksang meri selame tiagid ngangir belaw do mesinil alchils kada murwa baya de ultra baya de mutmokla alba change tial rogil Rock Island mo national international heritage ay gigidem gagel tokoy do rule protect travel wada mangarba bra tokoy environment magamla winra top 10 raya ay gil ethical hour yang ka wasme gerni gidem na mitra ethics kita sanctuary kita gire di hour ra bikrakle sige da buktletele direct tara ngarba بالميان الايس الجديد المهم ده اللي هذا بلاو سيل لاريس الايس سيل انغار يرول بوي رملا ميمو يصير تلقى الادرا تلقى سولداو المو شيغا جيل ريدر سايتس را بلور بلا كلام رانا غره ايمول امورا غاياور ايمو مورا غرار ايمول امور نورت ماو مرجع كده كل بلو يسيم لا متمو تاوريور هايجي ابلغول او سيابلول ادا ديريكت لولتور بلا را قرقرغي لا باسيفيك متى ما عمل radar tigil adro utama lam la mok mititilar soldado americano tiang olgri la ngarngi sel partra akam pacto de sa ngi kita mablu americano wase aro gulto ka digit di defense americano perpetually dia ka ulo bangalel kita ko tigil bulu ya soldado kita ko tum si soldado tiang siya ko polo lam siya ko maral was indire tara bayang al aisil gide isin moradar bela ka buko ترى الأيس al Sunday del nombre que lo ngi del uriore ha president tamlo rakwa melulgiwa invitation trigel adra Palau Community Association en kamlo rakwa mi tol tirak la Ayse ng mutel mer al Sabado el mokte kara tial numero le lamlo witness sel waya alu le la uriol kirel sel Palau Cultural Center yang two story blay mokte karingi amo ol ta syukang arbelaw maklal arbelaw rabulura kwam yang ngarbitara kel tablol bar gitar other belaw sel barabilium sel asahiya pal ngara de dito rakwam tara mengal ay se
Senator Selngaringia, Senator Mason Whips, Trakal Senator Rukabay Inabo, ma Senator Kamsek Chin, Regis Agitaya, ma Udu Senior. Ulkiwa adrala artirel Trakal former President Chanson Toribio, Yamlorulia, a complainer tirel complainer officer President Executive Branch, Sendia Lol Tauter Cell Open Government Act. Kaya nga sel tirka Elizabeth Mlorngil la al RPPL na inda story tun salt lamal telangi dil adal ngaring ya swal mo mdengel gire la kabelment tring yung gokir ya sel mal gura laring ya babiel melu sel gire la belong lela kal lawyer tirkal senator sama attorney ma minister MPIIC minister OBA el gire sel Tokora Airport sel public-private partnership el gire la innovation ma expansion ra airport mandia ka dodongel wasing mel mugter el andir ka kadasal mo dengel wasing raikel mal teletelel tial airport tirkal senator sa dire kal lobang trira tokol adra blue o gerra a minister tokora preliminary design ma tele lat chaiga bulo matmokra amo haraurtial bulo nga seurgi dra kirela haraurtial VSL airport Si partnership halidik dire olveri langaria direct license na karaw iradmi wasing mlang ngaria inser a minister wase tial kontrata ngaria gel baby partner alse el dia kalgi adar bela un moment ngere al time mangwal dulu asin dimla ngaral kim tumli tigi multirak rahu sodam gire la open government act e gagel bebi ra kontrat kim saing ara adra a ministry dia kal giri rangi dia adra mamringel di kimrgo walo suba akresel kon valid del saing kontrat yang itiriran matamal di isel di ka ka kulmut el henjira lolol bil mo sige de babierma ako dilo mo lumisek lutul biskaw Via maka mal masulang sige del blamo do ngali kada dire kal kor oreng se mungui wel wasel kon dire kal ngaring ya insira attorney kal senator sul wase tial pipira partnership ra dolong lela sel kon bali ra siabal matial government adi kal applicable more sige tial kuk telang tingila tial la al wase kada protect ra government kadal adi mingil kura karil mo insir sa gibi tara kuk mayang al ice yang ngaring arterul radil tirakable le swear in sira lui erul kap singil el albuil el mo tara gulis ngaring ya Daislin Miguel ma evil takeo ito tirakla ice tirakadiri kal mong ma kuk position el royal officer US embassy Vehicle welcome tir merang asuli kiri la services til merabu wela. Okay mang Otherwise ngaring igel kaldel police blarer beto kadilu berelal Sunday matial mlomre kenti di mo ay sakalde. Masel taradilu para trui elol mo kapsingila el albuil. Ngaring ya adal klela mosin miya. Nga Ablel report ringil wasen dilura tara adra Bangladesh wase kahara orang ka elol meltelail esel over luda udrang bar esel over bela ak maskawa akkaren tirkal wasen ngaringa urerem edire kal ngaringa habli milditava makado reng seng malna mo to ka issue tirkal recruiter sa ma Bangladesh ra bulu belaw makale dire kal bolungi le pod invite tra adra labor ma ku membol sa iril ku smaw dai kel baby ra isul kita o misir elalisis dire kal ngaring ya sel kuk tara dilu para dire kal sisul sils ada tilu ram lail le par ra ngabura ngarbeet dire iya imol saru sulokol el sulokol ay ga dia ka to tengel wase gan selil kan sulokol makomti mo tengel mal ngaring adal ko ekol trara imol saru sulokol di mo tengel mo katorar pulis sel kalira adal milay sel mo labang ali dilu para lui erul kap singil el albuil Mr. Laco Marison
Paules, le accident ra eruklok ram ututaw tilu la bebi ram la di kal til alia ating kibasiram buli samlongu char seringi ra til kuk tilmal ngi dia bebi ra isel abli la buli sil tilu ra oh ya direct do mangel ay gil to ko ngargin gil nga ogi margil adrangal be nga Leonardo Honor Miguel ilam lo gordira ulangas mong morai ya luta bil mil takarngi tibla kal tigil do ja kal tigirim tilo badasi gra rangers marbulis ya elite tum lo mitigri eli rong edel ro tum lo mitigri ra pitalo ya el bom lama el tiu ta clase ringi e dia kal tigra bose tulsi gra bose el mom tigri nga al honor da ogi margi le ngaringa tewal ngalgel baterul grand children ringi ko di wish him a good funeral morangi mar adrablil marangalgel leng mabul amlo siga dali laklak langa getire ya direct tara mayang al aisil girela aklangar adro ora ngario ko makiltiu drong okra blun ngorbe ya ngorbe drablu ore tira kiera temira adra ngaripkal Esera 2015 ya agar-agari lang ito hangit siningil wasi oy tiang adia kal klalora Koro State Public Land Authority etiak klokli ra adar ngripkal ilal gotel buy len tilo da babilingira har adar ngripkal tia babilingela di ripkal Hiroko Sunyamama ang ripkal alan oy el tira amlo sin mortir gagi del adam amlaria kapira imora babil kim gilu mera TMC metiang ya awase ako tengarnya babiera Koro State el atat setial babiera adi ripkal ma angaripkal luasi komo metengel luasi tial gablil amlawin tial gargril magmam ladra kabel mentrolor amlebal agi melebal modia kangar alam tial ut ilal mor badade gamiu marada ngripkal ada tu Arada ngaripkal tilo da babilingil mortir gergil dorinan el drong okla luasing kli ngeim el dar tukluk latal bui aolingil aigal ut mel gumiak kierni e komstat el melengarni sera gim gotul win tial gargari linga 2015 matarang ngelon tela el am la moeru rara selo gotul la 16 ma 17 ma tru meru tela el maigel se sel bui ru eim al sugum som الملمون من الكيغال اوت سيجي دا كده من الحراري الحراره تريب ادل تلال من دار الملمول من الحراره او من دار تخلق رابويل يا راد من الكلا قومي كيسين سي ترى ايس الجيم مرال واسين دي غدي البورا راد ان ريبكال اكملو متي ترني اولغري لابلو نغ مايم تول دروكلا angara atmirara targar mlamluk ma direk mlawri siwa notice luasin tela ol ngila blimi malu betang ari ar di mok murtil wase ngot mok lak lok clear gimis kami o kadel klub se ko do dire el waigel mo lo ingirira akabel min terming saigang yom das wase kedem bakarangan adori nan el delong ok le 5 la ngara imol delong ok la ta 100 1500 la do sabe al betul mal se tara mayang al ais el gimomral wasing gira ada barau rongsi sel lilaw gru rahuripi arbek la adel mlas meren mora huripi ngamle bitoga mundelngi la rola delong ok al bebira time kada kakaro sartet ya kakaro sel delong ok ya ada mangal gel ada mabil ada matarngi kada makal kera imol ya el al silsing malungil armud le tomomelara asmerere el al sande atrui el delong ok el medra global city sebela sel ngarngi mora gurul medel di wari del o martial buk mor hospital angara mong kada karding ara taksi so del tawre le ngaro id makada merenga sulira adra hospital buk mlamo subir li seigit e moria opening ngi mo be se bomser e obo ngari awil del ok sem kerngi e ngaro guru Iya ko korak del to ko misbel mo el ngari del ko swame dia kamang ay jay dia isedra el almomre kan Sunday tiku
uayser tial tara malungile meangal aisera. Ngaringa be lobby sil lam October ungela Ministry of Justice tiang anti-human trafficking office. Tiang mokte karingi amol nga sertrikel adal victim ra human trafficking. Human trafficking ay kilwayar wa forced labor ma. Abit patingila tukol wayal kura odrim rar adra tukura ur. Tiang loro seringir el alsil sel ngara buletin ra tukol stora bulur or malsuku makawa adal madangalia adal victim ra human trafficking mal ube kaw direct victim ra human trafficking. Magtakang alom ka to sa Yalobis ra 4845 malubeng 775. Ito lang mo poster ngira, screen na. Undi malungil. Tigal adro obis ang poster. Sentengwa, mo sabi yun. Umlak mo irong sa mamin sabi mo yun. Okay. Engar niya, hadi klutulo ay sige del tablora ay sil dire kadir kamlerang ak. Ngaringa babiera senators ngabaw. El mora Minister of Foreign Affairs. Law ay singil wasinga ka malo marang ay gel tokoy mo ko ikaw ambassador all green. Tiang amal to mal awanay babiera senators ngabaw. Sel babiera president la Senate. Senator Baules. Ma Senator Baules am lani sel babilingel de silodi tial nombre que me alais. Tiagi da ko babiera senator senior udus ngabaw wase. Diak nakabay umaral wasi nila ambassador gid ngara Taiwan Malaysia tial deluil gid ma Taiwan di kalmas masip bisegin por adio oti adire keltara me ang ais gid del morong sia el Iraq 2018 enguk moringa senkior aklol state moringa senkior ablur ngarolong mablur iwal mablur ngatpang mablur ablilio mablur ngayaw mablur Israel betirgel gora adra gel bek blul el tira senkior ni de kal kirsei mor re absentir kumiu ang arar kumiu leng ang kadamdangel wase kadri senkior kal state mot murgara kwa masaiwal ma ang abar direct ngaria ay sel gimirul mal ora mayang ais ya amlo sa bamarira radal forward na bibira information on mira TMC el mira mayang ais mangiram di moto lenga aiga auditor report Makti moto de kama mama mge ko kama loda ka rogu ya mo korge rar adalo ngara lai kan ngara wase what happened metiang auditor report on sa raurere la PPUC resera 2015 ma 2016 al serte report yang wase ang PPUC ang arngi a transaction ringi mlaruli akombali ringi makombali ra chairman ra board ra PPUC Telecom Palau Telecom Company tiang al owner ringi ya chairman ra board direct el sel tiagi del audit report en wasin direct ngarngi ya agreement ra PPUC el narulingi magay JI and Associates magim lo check was ya JI and Associates and Clocklel Tam ya report was ya Clocklel la senior manager ra PPUC bulgula was ya samasang niya chairman ra board amla rulia asyo barngi ma PPUC makyoni sal niya CEO ra PPUC direct amla rulia ko bali ringira mandia gimdul was ya igang mungil ang makngit rin tiagi mo tingin di giguliger CFO ngelong ra finance matial urior PPUC yang wase ador tirak lalula procurement act hindi mlakangaran matamal ador tirak ra ay siya TMC uluden wal morar adrabor nguk mala opinion tilo sa ika ko madengay tangara Raul Bulu Olgria bebira adrabor mandia ka diagi momdasul waseng nganya miltemal agi di ombral waseng gire del mom ngel suko mangarngia ang aureur ra PPUC lo spera outside vendors ang lagi del mom ngel atra simbum ko to BC mar bebira ada sabiin mo bit mal suko mangguk ngario abidra anybody ang gigit ngario abidra niya
Sakor amil mol melo mungoy uringi mangakbo dakta kay ger roku il ngarsel audit report may gar roku il mer kamam lem imolok rok babir. Tele la ngarele la PPUC gitu roka di metengel wase a PPUC kombali la other belau ekmalo bredar ki dra to la dengi maral. Ngedel mgiti tam kagret to ral sel mo se edel mes yo to para other belau roku ya mo sel mom ngulbong yak mloge isangara tirgal other tial no bisir gida mloge isangara au do del di itiar other belau ra tal gumdi leng al suko makada magati a 7.2 million dollars a year, a 184 an other month, and $40,000 the iti atal gumali. 40. Makumesir nga kakmat aklaway mo tagay. Ay adir ka. Di ay gaya may ang alay sil merkamam, iklutin ngutial, el teal ekwel ka mo uli. Kamasulang al gongi mong masabi ngutial ngaraal. Nga ka mli adra yakyo. Mari nga time ito top kulo ige diri so ko yakyo di ito bak magyako ka. Marael ngua ngaraal mul maskaw. Magulingit terkaw mul masumra adra belaw. Imdula egel so amat koy. Elal mor madade a olgrila mo member amo broadcaster. Nga ka mo ko. Mo host nga ka co-host. Ol yung lang dira. Ya makakamal masauli senator dili kan mal mrenga sulem ra kay kidel kuk bebira program mo ular other bela kuk mo beteng isela belurir ma kabelment tertir dili kal kura mo lobong len suadal isil wasya senator whip sa kura amle soale wayal kura mlangale ra rokul senators madiri kal other olpin mar other nga kabelment wasi el al raki bol year of transparency nira kal kirel maalin sa rokul tukoy makadamatengim latu ra belum ma kabelment ay la Kita olgiyong ra transparency. maglaam mo pangkel kay kita TMC ma pekkel media ra belur belaw ay kal tablong makal maral man timlay kay ya ki mal mena ngastuli war other belan no sumil tun ini oren se o mesertial meang ice ya aisa maral maki mong isel kuki po mo tangi abe isel meang ice ya ki mertial maral mel sande su ko mi mo kom tili kal mo tangi mal sulang